labang official notice lo donatum ladak ketok do constable central armed force NIA SSF ngapen rifleman Assam rifle long lasong si kapek do lapen dak that last date ketok do 31 August 2021 lapen last date receipt kichelong ji lata 31 8 2021 lapen last date making online payment lahai tumhani ati SC ST ladak ke fee pinang ni exam sondo lasi SC ST tumbang ke nil lasi ladak ketok do lake SSC ben se exam conduct pono ladak ko pipia ape nialong dojima pipia post ma ko anma ladak ketok belo lasi laso official notification labang so link nili description long piji haladak penang litum download ra haladak pen sitame purhime ladak BSF do ITBT do Assam Rifle do CISF do lasong si SSB do lasong si kaprek do ladak lasila exam bang SSC ben si penelo la MIC pen kacerapen si lasi exam abang ke CB exam si doi computer based examination do po labang so api pelangte physical efficiency test do lang physical standard test doji lapen medical examination si tame doji labang so api lasong si ladak ketok do elo mo nang litum lang igdanon lapen apos ko ang hoy ko andoma talelang pulotangte ang hoy ke dopik lasong si BSF along si tame STF han kerai kom pinsomar lok STC 603 do pinsomar lok lo lapen lapuso arlo atum pan 110 do lasong si kaprek long si tame kerai kom abang dang nang tum tek long po lapen official notification nang litum lang de lo tang sin Assam rifle along le lang polte 508 pinsomar ST atum han kerai kom do 508 lapen sonda krasi so arlo atum hasame 99 do Assam rifle along sonsi kaprek long stame ST han kerai kom do lapen pini la so video la ke karbi atum han mane ST atum han abang ko sonsi form fill up ni ma labang si keban lapen artale lang dam polotang te ladake ningkan trainer captain ningkan ningkoi ra ke thom bo mane 1998 pen 2003 ang bong wifi sitame karbi mate SC ST atuma phan bangke ningkan for a relaxation elitum long la polotang te 1993 aningkan pen 2003 an amehang ke thek la song bong amehang ke thek tumke la so form jokbon long po la si koson si la so form ke fill up ni ma ang ton pen pini nang litum nang lang donon ke cheng pen ki jod nang tum lang clear lo tang te koson si joy ke men fill up ni ma la dang nili paklang pon erlo la si la hai notification bang mo nang litum lang tu den non hadak nili link pipo la si non padar de pen hala koson si fill up ni ma hala pun ale dam lo nang tum la chrome along bear iknon Chrome along bear lo ponte nang itum SSC putok non SSC tok dal lo tang la staff selection commission long nang itum bear igno labang so pinang litum yang si aprang pen SSC long restart telang putela new user long bear no stem aprang pen restart allo pute username pinon password pinon captcha pinon nang litum la login fit sitame choklo la se akimi registration paneli ka plek video bonai hala dang nang tum lang igdan laki apang pen register tang pina posi nili ladak username mate registration number pen password pi pen nili login pen la song beng pen sinang patang SSC long nang litum register ning apang login lo tang te jo la taxi la hen lo constable GD central armed force peladak NIA as a rifleman Assam rifle 2021 ladak ketok do aji lasi non bang ladak last date tang ho
fee payment lahai ta alon ta fee la chalan lahai bang itum afan li lagi itum ke fee pinang itum ke nil la sinon bang apply long bearing non apply long bear lo tang te la sonang krang po lagi apang registration kuri tang pina posi lahai amen lahai dolap lo apena bear nang sunong te whether you are ex serviceman or service is armed force so kalang te yes lo kalite no dak no pilong te lahai ke peninang nelo la pena bear nang sun no pung te whether seeking ex arta relaxation ni math is liris pulong te tung SCST along bernang po yes la penang li NCC certificate do pote yes pinon dak certificate type pino avite avi la dalo tang te examination center na se exam pidami ma la chong wai nang po la da kaprek do la song sing wai nang po Northeast ang kang yo la hai Northeast along Assam long ni dike cheng si Dimapur si pila la so phi Jorhat pila non na phi bang Guwahati si pipo se mathang Guwahati pila son si kaprek do nang tum chong wai me la pen state nang tum dang wai nang poko na state pen manang tum la dak Assam akola non-native conform to na la Assam la bang so phi district domicile district konan ma kaprek do dak chong wai nang po is Karbi Anglong ako conform to nang po non-native is Karbi Anglong nang likonane kapeka district pen si kewang matho la si kali posino la halong piyok plo la dang no pulong te la bang so pilo tang te jo apos kapeka long do la si kollo so long sinang li first preference bang ki piji mala la si jo la puke akot lo la puke apos men lang tum nang Assam Rifle long piji pute app tok wa plang nang po la sang so pinang tu BSF pulang te tok nang po lo bang sinang ning hang mala si B la son dak men tok pon bom nang po la sa dak lang bang so fini li fila po ni li Assam Rifle se apang pipo F la son si tengne dat pote nang li tum hala post details pudo hala dak nang li tum bear pen ako ko so apos si ko an akot ma nang li tum lang tulong po ada ko la post details po SSC long e sivet posi bota hini ka filam nang ate chok chedet do ta hai mini po phanlo lake la highest education qualification pinang po nang litum ladak ber igra dak pen select ig nang po nang tum copy ma highest education qualification dak nang tum chong wa iknon la pas aloma mate piring lang madak pinang po la silahai ke apang registration ke pitang piyok lo sida men non la pu percentage ba CGPA la bang pini nang litum daki pi information SSC fan paklang tung pote daki yes pinon jong si paklang tung te pote no pilok lili dak no si pipo lai ka prang pen registration ke pitang lo la si non bang ke aber ponte photo la pen signature pineng la si photo pen signature la dak tok la do aprang pen nang litum photo bang ni resize mate edit pamme scan pamme ben si chibi kok nang po ke fill up hot bang joy ke po la dak tok do signature ke 10 pen 10 kb pen 20 kb yang bong son si photo si tame do 20 pen 50 kb yang bong asini lia prang pen scan tang lo sinang lang do non son si photo upload nai ma apen photo long ladang nang tum ladak aber adet abang tok ik denon pu signature si ta mela son dak thakla
ladak bang photo chituli arni atari ke bang tok nang po asi 24 August 2021 la hala photo la dat klang ma klang klema pulo yes la so phi nang litum la declaration porhi non porhi dat pen te la I agree long nang litum click do nang po I agree that te la dak nang litum captcha pinon U R U Y U la dat lo tang te nang lang do non la preview polong berik non nyata sabis lo hai preview dat lo tang te la ang ton nang litum fill up pot klang po la pendak ke chok lim lo ma mate chok che dolang ma chok che dolang po te nang litum edit thulong ji chelang tu pakanon la ke apos ku ppia posi nang ke nili ke fill up ma la dak thek long alo la son dak kasi la le prang pita chok la le a pp da chok nang litum kolo sining hang ma hala bang se nang tong aprang pinang po la samrai phol se aprang pilo na ber dam non la dak ke tok nang litum nane ke chok che dolang polong te la edit modify along ber non nyong si chok lim lo po te submit along nang litum ber nang po dak chok alo la si submit long ber lo nili submit along ber long ke la sonang klang la nang tum submit alo tang de edit no lo si aprang si edit nang po la si chok lim lo la si okay nili ber don lo la okay jong si edit lang po te nang litum cancel long si ber nang po ke la that pen application form provisionally accepted accept alo la sen ang litum form ang print that no la download along ber don no print long ber tel download panang klang po download nang hodai download download tang alo la si form bang la son halo la son si nang klang po la staff selection commission pen la ada Assam Rifle do BSF do la son si kaprek do nang litang la notification long lang la si pinia video ke la pan chalo la si la son kaprek boreng abar sai ke Charlie ana thu form fill up kaprek video kelang long bom hi phanang litum karbi online info long subscribe in non nang litum jong si ning dok pulo tang te like comment si tame pik non la si pinia video ke puan chalo